بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بوجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasing kasanglit ibang puji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugmang na tuin sa taod-taod pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala hakarna yari pakato tanyo in sa lago-lago day mga ni'mat niya amo sa ni'mat wayron day mga adlaw at awakan doon wat nalingkan ahajatun atau akan kagugunahan sin tiap-tiap din kato tanyo amo na nikmat sin kamuhi. Salawat ibang salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in kalwarga niya ilan na sin mga kasahabatan niya ilan na sin misiw-isiw niya marad kanila pagkarayawan. Imahuli niya mga maas tayo mangod sina kumulya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmobo sin kita niyo hamarum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mga karayawan sin addat marayaw in addat marayaw in sini din mga salagu-lagu ibadat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hagarna inaddat marayaw apabila ini dumagbo sa handok manusia manjari niya yaw ni kasud palang sura sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah hawaktu na asuwin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannata faqala taqullahi wa husnul khuluq sinhamok waktu na aswin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang uno inhinang kiasud sin kamatauran manusia palang hinsura sin Allah subhanahu wa ta'ala insambong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqullahi wa husnul khuluq ano na in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin dayaw sin pangaddatan ataw kan addat palangay amo in sisipat sin hambuok manusia in hadith niyo mga mas ay mangut sin ako agam Islam siyabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kalabbihan ataw kan in karayawan sin addat marayaw in tanda niya hasarab sin addat marayaw mahinang sarap kaya suod sin kamatauran manusia palong sin sura sin Allah subhanahu wa ta'ala sambilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambok ini din ang mga piyagwasiyat niya umat ini in subay tuod
hinangon atawakan paragbuson sin umat ini impangaddatan marayaw. Di ana sin kirayta sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impangaddatan marayaw atawakan addak marayaw, hambog siya ini din ng mga piyagwasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in subay paragbusong atawakan hinangon sin ummat ini. Dahil ng mga makna sin hadith na sabot sin kita kaina, ittaqillaha haythu ma kunt. Kabuha ko Allah subhanahu wa ta'ala hawno ko tampat binaybayan. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iban paagari in hinang mumangi sin hinang mumarayaw asupaya mapapas sin hinang marayaw in hinang mumangi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iban parayawan in pangaddatan mo mga manusia. Atawakan pagpangaddatan ko sin pangaddatan marayaw mga manusia. Ini tanda mga maas ay mga sinaku agama Islam in pangaddatan marayaw atawakan in addat marayaw in ini malago in karayawan niya. Malago in kalabihan niya. Tanda niya hambok din ang mga piyagwasiyat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha umat ini. Nahamarumin insyaallah subhanahu wa ta'ala sabutun na to in mga karayawan sin addat marayaw. Asupaya ini mapaglumba-lumbaan sin kita niyo. Hasupaya ini mahinang sin kita niyo. Lagi aula hasupaya di mahaman-haman sin kita niyo. Demikian hasupaya amin maparagbus sin kita niyo tirana ni kasud na to palang sura sin Allah subhanahu wa ta'ala rito adlaw qiyamah. Hambuok din ang mga kalabihan atawakan karayawan sinamin addat marayaw apabila ini dumagbos sa manusia laong sin mga ulama al-akhlaqu hasanatu min asbabi dukhulil jannah. Hambog din ang mga karayawan sinamin addat marayaw in addat marayaw hambog siya ni din ang mga palsarawan hikasod sin kita palang hisura sin Allah. In pangaddatan marayaw hambog ini din ang mga sarab hikasod sin manusia palang hisura sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Diana sin limatong hadith si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bibaitin fi rababil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bibaitin fi wasfil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bibaitin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu, o kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga karayawan sin amin addat marayaw man jarito hini kasud sin manusia pala di surga sin Allah. Hintanda niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Atasan ko gantuntulan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min bahay halong sin surga. Liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Ay isiyo amin naninggal sin paglugat. Minsan pa inkiaunan niya bunan. Wa bibaitin fi wasfil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana nazihan. Iban sin surga, iban sin bahay halong sin surga. Atasan garantulan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman taraka al-kadhiba wa in kana naziha. Ang siyo naninggal sin pagputin minsan pa inkiaunan niya lamang. Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hasuna khuluquhu. Demikian garantulan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bay yaitu sa taas surga ay siyo-siyo amin dimayaw atawakan liningkat in pangaddatan niya. Subhanallah. Pangaddatan marayaw mga maas tay manghusin ako agama Islam hambok din ang mga sawag hikasud tapalong surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atasan garantulan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bay halong sin surga
hamanu siya limingkat in pangaddatan niya, hamanu siya di mayo in addat niya, inyat to tanda sinamin karayawan sinamin manusia nagdara sin pangaddatan marayaw. Aruray hadith dia nasin nasabot sin kita kain adekan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqullahi wa husnul khuluq wa suila an akthar ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famm wal faraj atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lausin Abu Hurairah na asulu launin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno in kiasud sing kamata orang manusia palon sin surah. Insambung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqullah. Hika isa niya pagmawa pa Allah subhanahu wa ta'ala ini kamaruan niya wa husnul khuluq iban sin dayo sin pangaddatan amo indera sin manusia. Dua hinang mga maas tay namon sin ako mulia kiasud sin kamata orang manusia palam sin surah. Hika isa niya sawab sila pa asaway ka isa niya sawab sin pagmawa nila pa Allah. Ini kamaruan niya asabab sindayo sin pangaddatan nila. Ampa indua sifat ini di manjari magbutas ha manusia. Di manjari hambuk manusia ang karuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sa rukun marayaw in pangaddatan niya. Di isap manjari hambuk manusia marayaw in pangaddatan niya sa wayro rin karuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa suway mag-agad in dua sifat ini hambuk manusia pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala ilang singkarayaw sin pangaddatan niya amo insyabot sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahadith niya. Ang panisab na asrin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith ini bang umu isab hinang kiasud sin kamatauran manusia palang sin narka lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fam wal faraj langnya in kiasud sin kamatauran manusia palang sin narka asabab sin amin simud nila iwan sin aurat nila. Ay bimakna ilahinang sabab kiasud sin manusia palang sin narka asabab sin simud nila. Amo in malis sarahan na para kala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagfitna, biya na sin pagpubing, biya na sin paglimot, iban na sin ono o maminhinang sin dila hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kamarwa wal faraj iban sin amin kaaurat-auratan sin manusia amin wala nila na pihar-piyarin nala din ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua sifat yakto din ha mga sabab kiasud din sab sin mga manusia palang sinapinar ka jahannam. Ahadith ini mga maas tay mangud sin ako mulia giaitaan kita ni sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin dua sifat pagmawura pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin dayo sin pangaddatan ini ni hambut day ha mga sabab hikasud sin manusia palang sin surah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pawainon din kato tanyo wainon din hakato tanyo in mapuasya manaykod day na dunya ini buat malingkan niya angan-angan niya patuhan bangman siya makasud palang surah sin Allah. Wayron din kato tanyo in sa kahaba siya tumunay sinaming kawajiban niya pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan in hangad bulat niya puasin kamatay niya in makasud siya palang surah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab yatto wayakaw tay manghud ko muslim wayakaw tay manghud ko bariman hambuk din ha mga hinang amin bang pa ini mahinang tirana ni kasud tapalong si surah sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain addat marayaw at tawakan pangaddatan marayaw. Dundungan na tuloy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya din siya biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala halag sin Quran niya mahamul niya. Biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam asawab sin dayaw sin pangaddatan niya. Diantungin Rasul sallallahu alaihi wasallam asawab sin lingkat sin kaul pilih niya. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sabun nato hindi kaulan niya Muhammad nagdarakaw sin sa taas-taas atawakan sa taud-taud pangaddatan marayaw aming kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aming suntuan sin kita ni pag-ibadat
pagdumansing kita niyo pag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hambok din ang mga sifat amin sa rayaw-rayaw kita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amunain pangaddatan marayaw hanggang nano siya suway tuod siya magmuhot-muhot amin parayaw unin pangaddatan niya suway tuod hambok manusia magluwas lungsad magtulo amin dumawat sin pangaddatan marayaw karena in pangaddatan marayaw ng mukbin ng mga palsawawan amin hikasud sin kamatawaran manusia palang sin sura sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kamarwa mga maas tayo mangod sinakwara ma Islam dahil nga mga karayawan sin amin addat marayaw al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'abdihi inamuin addat marayaw isya ini din ang mga palsarawan hikadauhat sin manusia sin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pailasa sin Allah subhanahu wa ta'ala amunaini amuin laong taya amot sin kita ni harumi man sinadlaw wairon din ang mga waktu na to sumujud ba't malingkan yaon na to piya pangayo ya Allah kalasamiya ko ya Allah kaulungi ako sayari kita ni tinuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahamok hinang apabila na to siya mahinang kalasahan kita ni sin manasok tinahating di Allah subhanahu wa ta'ala amunain pangaddatan marayaw ang painhambuok ipon apabila siya nagsisipat sin sipat ini siya na manusia lagi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya na in manusia amin lagi mahalaga pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadith niya yung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillahi ilallah ahsanukum khuluqa o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi ilallah ahsanukum khuluqa o ahsanuhum khuluqa o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam illari amuin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala lain mga ipon niya amun nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakalambo atawakan limabi inamindayaw sin pangaddatan niya dahin kani ahabbul ibad ilallah ahsanuhum khuluqa inamuin ipon lagi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in manusia lagi indayaw atawakan nakalambo inlingkat sin dayaw sin pangaddatan niya amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinambut waktu na asumuri sa Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam parihalan sinaming pangaddatan marayaw yung sinangasuro pa Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas wa ya kau Rasul sin Allah isyuta laong na beriman berakal Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'da dzalika istidada ulaikal aqyas Lalu si Nabi ya Rasulullah hisyu talaung na beriman amuin berakal Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil maut dzikra banglaw niya hisyu rin kanila amin mataod in pagtuntun niya sing kamatay wa ahsanuhum lima ba'da dhalika istidada iban bang hisyu rin kanila amuin labi inamuin pagparayaw niya sin amin amal ibadat niya supaya aun malutok niya po asing kamatay niya ang panaisab na nga sulul nagbalik ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal isisab raw na ya Rasulullah beriman labi afdal hati na isisa din beriman amuin labi kalasahan sin Allah labi mahal nga hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa
Banghisyo dayon kanila amin nakalawi atawa ka nakalando indayo sin pangadatan niya. Subhanallah. Beriman labi afdal fa Allah. Beriman labi kalasahan sin Allah. Amuna in beriman nagdara sin pangadatan sa rayo-rayo, nagdara sin pangadatan sa lingkat-lingkat, amuna yan in labi kalasahan sin Allah at tawakan amunan in labi afdal hapangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kato mga maas tayo manghod sin ako harang Islam. Dahil mga karayawan sin pangadatan na rayaw, al-akhlaqul hasanatu min asbab mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangadatan marayaw insiyay din ha mga palsawaran hikala sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangadatan marayaw hamuk ini din ang mga palsawaran hikala sa kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisyo-hisyo rin ang mga umat niya, marayaw in addat niya, marayaw in pangaddatan niya, siya na in labi kalasahan sin Rasul, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ana sin himat ng ahadith niya. Yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magtanto nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahabbikum ilayya. Dahil mga amuin labi kalasahanku. Dahil kaniyo wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Ilan sa suok-suok na marikapo haadlaw qiyamah ahasinukum akhlaqa. Banghisyo dahil kaniyo amin nakalabbaw at tawakan nakalalo indayaw sin pangaddatan niya. Subhanallah. Bangtoy di mayaw in addat na to in ini din ang mga sabab kalasahan kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunainin hinang apabila na tumahinang kalasahan kita ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta lima sarisab kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paaw din ang mga kakahinang apabila na to siya mahinang di pa kita nyo makatanto, di pa kita nyo makasiguro banging hinangyaon amuin mahinang palsawawan hikala sa kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impangaddatan narayaw makatanto kita, makasiguro kita apabila ini piarag busta habot din ng mga palsawawan aming kalasahan kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pabang kita kalasahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yattunya ni agyattunya na biyayta at tawakan yattunya na siyabot hambok kita rin mga sa suok-suok nun kaniha adlaw akhirah. Hambok kita din mga sa suok-suok nun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw qiyamah hangkan suway tuod pagmuhot-muhutan sin hambok bariman sin hambok muslim in pangaddatan marayaw asupaya inlasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madawhat niya iyan na supaya hambuok siya din mga masuot para Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw qiyamah. Dahil sa wagyat mga maas tangmahod sin ako akam Islam ahadith na sambot sin kita ng kaina simbunagol na tuod pinlawi kalasahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din katutan niyo amo na rin tao di mayawing addat niya amo na in tao limingkat in addat palangay niya amo na yan in tao aming kalasahan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rin hasawabyat to in hinang inisuway ini paglumba-lumbaan sin Muslim hinang ini suway tuod muot-muoton singkatan beriman karena amunay ning salago-lago hinang aming tiranan hikala sa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patawiya yaon ipiaglumba-lumbaan singkamatauran manusia maun pahinang amo hindi pa isab sila makatanto mangilayaon mahinang pagsawa manikas lasakan lahat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diya na sinamuin lauta hasusurun magjatu bihayaon magdaratong-datong na isablaong na ipagtawagon al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Magdaratong-datong na isab, aming pagkabiaksahan, sin mga kaiwanan, amoy sa buhon nila in pag-celebrate hakapagbata si Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarta bang mo sila asuhon pa kanya dahil ha mga isambong nila hanggang kami mag-celebrate hakapagbata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in inihasupaya mapakita na mo sining kami malasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ha sa wabiyat dumayan butangan ta pangasuho bangsa pantunin maksud sin kita hangkan nag-celebrate kapag bata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat in maksud supaya ipakita in lasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pangasuho unubaha in hinangyan karibaan da si Rasul sallallahu alaihi wasallam unubaha in hinangyan dahil mga kawawayan da si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sa wabyadto di kita makatanto sin hinangyan hangkan insiyayan bukom na rin ang mga lawod sin aming pag-agama sin kita karta pianglangan na sin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa yari kita tirluan amoy bilang amin makatanto kita, makasiguro kita apabila kasi ini mahinang kalasahan kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan bang kita mapatay kita in sa suok-suok pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw kiyama amunain parayaon tasadyain addatta parayaon tasadyain lakutabi atta haadlaw kiyama insyaallah kita yung kalasahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patabiyaon awan din ha mga kaanakan nalawa na yung addat nila pagkamamaasan nila. Tariya-iyaon awan din ha mga katautay manghuran nalawa ng pagmartabat nila ito mga kaguruhan nila. Tariya-iyaon awan din ha mga kaiwanan katautay manghuran nalawa ng pagmartabat nila, papagkahin nila. Kaya lupahan nila in pangaddatan marayo hambut din ng mga pasabawan hikadawhat sinamilasa si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil nga sa wabyat to magmuhot-muhot kita niyo magparayaw sin pangaddatan na to karna inyan dahil nga mga pasabawan amoy hikadawhat na to sinlasa si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini kaupat dahil nga mga karayawan sin amin addat marayaw makarimul akhlaqi afqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyamah. In makarimul akhlaq hatinin amoy pangaddatan marayaw afqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyamah siya na ini in amoy parakala labis siya hikabugat bang siya hinutang hatimbangan haadlaw qiyamah karena haadlaw qiyamah mga nas ay mangusin ako ang Islam mawaya kita ilang simbol mawaya tilnamun katan amal at tawakan ninang magkahinang tarihawawa sin dunya bakas na kita daan sin Allah bakas na kita daan sin Allah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah hisyu inkiya aunan sinamin amal niya mabugat hawak tulid ang hatimbangan aming timbangan hikaroon sila wa ta'ala adlaw qiyamah fa huwa fi 'ishatin radiyah intauyan hirutang sin Allah subhanahu wa ta'ala patampat aming wayrong nakasigpitan pagkarakan niya amunin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khaffat mawazinuhu iran hisyu sa manusia nakalando inggaan sinamo inhinang niya tawakan amal niya hawak tulitang patimbangan na adlaw qiyamah fa ummuhu hawiyah inhulaan sintauyan amo na inarka hawiyah narka wayruun kasanya lang skarakan sin manusia halaw niya subhanallah in pangaddatan marayo isut na hikabugat sin timbangan taha adlaw qiyamah in pangaddatan marayo apabila siya inihintang patimbangan hawak tutimbangon ng amat tahadlo kiyama in siya inihambok din naman na hikahugat sin timbangan tahadlo akhirah uy na ali si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in fil mizani afqalu min husnil khuluq law nawayruunna hang sulad uno-uno bang musyahin ang patimbangan
amin labis siya mahugat at awakan labis siya ikahugat sin amal min husnul khuluq din sin amuin laong na pagparayaw at awakan pagpalingkat sin pangadatan. Subhanallah. Wayruun na hamsulag umulo. Amin bangus inibutang patimbangan afqaru labis siya ikahugat at awakan labis siya mahugat mapuas din sinamin addat at awakan pangadatan marayaw. Dahil nasabab yato mga naas tay mangusin ako mulia. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita maraya amin mugat in timbangan sin karayaon tahadlaw akhirah ando parayaon tay pangadatan ta. Parayaon tay addat ta. Dahil naman hakabtangan at awakan hakakahinang amo sa kabdangan karibaan kabayaan sin Allah Ta'ala serta kakahinang aming kabayaan serta yung takaribaan sin mahasog kimahating di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab ito mga maas tay mamud sin ako mulia in parakala ini dahil ha mga parakala amo in suway na to pagmuhut-muhutan at awakan paglumba-lumbaan karena adlaw mahuli wayruun buli rapat timbangon ningkatan amal amin magkahinang sing kita rin halaw sin dunya dahil nasabab yato bang amoy nyari katutan yung insipat amoy sipat na sabot sing kita kain na amoy addat marayaw ambot din hamang nasabab amin hikabugat sin timbangan tahadlaw akhira insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kalima dahil hamang karayawan sin addat marayaw al-akhlaqul hasanatu tuda'af al-ajr was-sawab. In addat marayaw in sini lipatun niya ang palipatun in mga karayawan at tawakan pahala dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana in addat marayaw bang ini rumagbus hamanus ya in pahala niya yaun lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Lipatun ang palipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala ataw kaning karayawan sin tao nagdara sin addat marayaw ataw kan sin pangaddatan marayaw. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil layli sa'iman nahar. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam matantu law min hambul usum la yudrika amutan niya bihusni khuluqihi asabar sin dayaw sin addat niya darajat qa'imil lail amin darajat sin amo in tao magtatahajjud atawakan magtiqyamul lail magsasambah yang sin tumaandum sa iman nahar sarta magpupuasa sin adlaw. Bimakna mga naas nangusin ako agama Islam aun mga rin ng mga manusia in kiaunan nila bang adlaw magpuasa sila sin puasa sunnat bang duning kiaunan nila magtahajjud sila sa hatatkala in ikaw bang mo piyarayaw in addat mo bang mo piyarayaw in pangaddatan mo abutan mo in darajat nila ini abutan mo in pahala nila ini gam naman lumyo pa in karayawan at tawakan pahala irhul kay musin Allah subhanahu wa ta'ala o waktu in duwa hilang binibig na katakinan sin kita Allah tu indua hinang nasabot sin kita rin nakatakinan ta. Allah tu rita nakatakinan intumindog sin tungandong maksud magtahajjud. Allah tu rita nakatakinan amin magkiyamul layl at tawakan uno na ibadat mahinaw ka sin tungandong yaon. Dalit kaya Allah tu rita risab katakinan in mamuasasin adlaw. Narina sa wabyekto. Bangsa pantong dita nakatakinan amin magtahajjud sindog magpuasa sin adlaw. Ando mon kita pahinangyon apabila ta siya mahinang biada kita sin amuin nakapagtahajjud at tawakan nakapagpuasa sin adlaw gamnawan amin lumiyo pa yung darajat at tawakan yung pahala makawa taing kanila amin na in parayaon ta sadya in addatta parayaon ta sadya in amuin palangay ta insyaallah subhanahu wa ta'ala di ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abutan sin hambuk usok asabab sin dayaw sin addat niya inamin daraja at tawakan pahala karayawan qa'imil layl amo in laong tatao nagsasambahayang sindom nagtatahajjud sindom sarta nagpupuasa sin adlaw hadayaw sin pangaddatan niya abutan nga indwa darajat sin dua amo in laong tao nasabot sin kita kain nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga mas tay mangusin ako mulia in
at pangaddatan marayaw al-akhlaqul hasanatu min khairi a'malil ibad. Dahil mga karayawan sinaddat marayaw insyene dahil mga salingkat-lingkat atawakan sa rayaw-rayaw aambalan sin mga ipong sin Allah. In amal ibadat magkahinang taharong iwan sin adlaw mataod siya. In pagsambahayang ibadah, in pagpuasa ibadah, in pagbakti pawamaas ibadah, demikian in pagsunat ibadat at tawakan uno-uno na naming karayawan naming magkahinang tarong di masinadlaw ini ibadat mga karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa hambuk dahil hamang sarayaw-rayaw na isa aming ibadat at tawakan aamalan in subay paglumba-lumbaan sin kita amo na in addat marayaw amo na in pangaddatan marayaw biya sin kiyarita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abadhar kan Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dharrin ala adulluka ala khislataini huma akhaffu ala dhahri wa athqalu fil mizani min ghayrihima qala bala ya Rasulullah qala alayka bi husnil khuluq law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya Aba Dharr di ka kaulaong na mabaya tubluanku maun parwahinang huma akhaffu ala dhahri in buwahinang inilaw na lalo inggaan niya haraga bimakna bang masa pantun magbuhat di kaw kabugatan kanya nakalando inuhay niya laong sarkalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'athqalu fil mizan labi siya ikabugat hatimbangan min ghayrihima duwain din kanila ini law sin amin Abu Dharrin bala ya Rasulullah law nahuod niya Rasulullah law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam alayka bi husnil khuluq laong na mangbiakato ini hinangan na sadya tawakan parayawanin amin pangaddatan marayaw sarta wa tulus samat amin law ta humundong na sadya kau ha mga kataginang amin di kau makakawa kamumpaatan at tawakan karayawan dahil mga pag-arama mo aming karayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyato mga nas tay mangod sinakong mulia mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga amuin karayawan sin amin addat marayaw in addat marayaw dahil mga amin sarayaw-rayaw aamalan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan suway itong pagmumut-mutan at tawakan paglumba-lumbaan sin manusia in kahinapusan niya dahil mga karayawan sin amin addat marayaw al-akhlaqul hasanatu alamatun ala kamalil iman in pangaddatan marayaw inyan tanda sinamuin kadukot sin pag-iman sin manusia bimakna kaingatan mo in tauyan sampurna at tawakan jukot in pag-iman niya apabila in siyayan bimayaw in pangaddatan niya karena biyutang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kajukot sin pag-iman doon hadayaw sin pangaddatan law sin Nabi natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa in sa jukop-jukop na law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-iman sin mga beriman ahsanuhum khuluqa bang misyo din kanila amo in labi indayaw sin amin pangaddatan niya bimakna mga maas tay nangod sin ako ang Islam kaya nga tanta inamin sampurna at tawakan jukop in pag-iman ta ini apabila bimayaw in addat ta bimayaw in palangay ta inyang kantuhon sin kita dahil mga pangilangan namin sampurna in pag-iman sin kita dahil nga sa wabyat tursuway tuod in manusia amin magmuhot-muhot amin haparakala ini asupaya madawhat niya in karayawan at tawakan panhala dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala arubayin hadith na isang na asulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayul imani afdal sinhambok waktu na asulun Rasul sallallahu alaihi wasallam law na uno na pag-iman amin labis siya afdal uno na pag-iman amin labis siya marayaw
laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq ang mga law na inpangaddatang marayaw. Nari nga sabab yan ito mga naas tayo nang sinakumulya subay tuod pagmumut-mutan sintiyak-tiyak din kato taniyo in aming pangaddatan ini karena ini dahil mga palsababan amin hikakawa na to karayawan at tawakan pahala dito Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli tubtuban ko na sa jaring hito bangman papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in maniyo tiyo patumtum amin lang simbahasa hikahiklad ko kaning hamaron ini in mahuli mamaid na ako hanapal sin pagkasilasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.